Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hai kini ke number harum. Ki nong tap vote jong ki nyotli ki assembly constituency harilom jaintia. Kila ai yellow card ya baro nyongut ki MLA kentup ya wayu deputy chief minister but arngut ki minister. Namar ki nong tap vote kila kentaj mardor ya ki kertong bala penyeng da ki party jongki. Ki nyotli ki assembly constituency ki longga Nartiang, Jowai, Raliang, Amlarem, Kleriat but Sutnga Saipung constituency. Hanartiang constituency kabalami khmat dau ba snia bahalang dhar kum u MLA u balong ru usembut menteri rangba kajella u kertong jong ka VPP ulayo khat khandai hajar lais pa saupun rew vote kat ba ka kertong jong ka NPP kalayo shipho hajar khandai spa nyu pasau vote u kertong jong ka Congress ulayo lai hajar san spa rew pho vote u kertong jong ka RDA ulayo shispa khandai pun rew vote kat ba ki arngut ki kertong shimet kata Profesor Lakhon Kamau layo new spa new po vote baru ba Peter Shalam layo lai spa arpun real vote unota layo shispa arpukandai vote haga Jowai constituency bala mi khmat dau ba wailat miki shla u kertong jong ka VPP layo hadu khat prahajar shispa saupo ar vote kat ba ka kertong jong ka NPP kalayo prahajar sanspa real po lai vote u kertong ka Congress lai hajar san spa khandai vote u kertong jongga RDA arspa new puwai vote u Profesor Lakhon Kama nriu spa khandai pho sau vote Peter Shalam arspa lai vote kadbau nota layo shispa new pusan vote Haraliang constituency kabalami khmat dau ba coming one ambon u badai menteri ke sarkar jella u kertong jongga VPP layo hadu khat prahajar lai spa khandai pho vote kat baka kertong jongga NPP kalayo san hajar praspa arpukandai vote u kertong ke seng Congress layo hajar nriu spa saupunyo vote u kertong ke RDA arspa nyu pulai vote Profesor Lakhon Kama nyu spa lai puwai vote Peter Shalam lai spa khatwai vote bat unota shi spa saupusau vote Hamukayau constituency balami khmat dau MLA ke UDP uba Nujorki Sungo u kertong jongga VPP ulayo khat arhajar new spa saupulai vote kat bau kertong jongga RDA ulayo praspa ar vote ka kertong jongga NPP kalayo sau hajar san spa pra vote u kertong jongga Congress new hajar san spa san vote Profesor Lakhon Kama nriu spa khat lai vote u Peter Shalam ar spa nriu vote kat bau nota khandai phukhandai vote ha Amlarem constituency balami khmat dau MLA ka UDP uba Lakmen Rembui u kertong jongga VPP ulayo hadu khat nyo hajar sauspa arpasan vote kat bau kertong jongga RDA ulayo hajar sispa nriu pulai vote ka kertong jongga NPP kalayo sau hajar sauspa lai pho vote u kertong jongga seng Congress nriu hajar lai spa san pulai vote u Profesor Lakhon Kama nyo spa lai pu ar vote Peter Shalam ar spa arpu ar vote kat bau nota ulayo sispa lai puwai vote Ha Kleriat constituency balami khmat dau MLA ke UDP uba Kermen Shella u kertong jongga VPP ulayo hadu khat khandai hajar san spa new pupra vote kat bau kertong jongga RDA ulayo sau hajar arspa arpsau vote ka kertong jongga NPP kalayo nriu hajar shispa new vote u kertong jongga seng Congress nriu hajar new spa sau pusan vote u Profesor Lakhon Kama new spa arpun riu vote u Peter Shalam arspa nriu pu new vote bat unota shispa khandai pusan vote
Hasut tengah Saipung constituency belami khmat dakakong Santa Mary Shella. Ukertong jangka VPP ulayo haduk khatsan hajar nyau spa nyau punyau vote. Kat baka kertong jangka NPP kalayo nyau hajar san spa lai puwai vote. Ukertong jangka Kongres khat lai hajar san spa saupun re vote. Ukertong ka RDA arspa nyau pun re vote. Profesor Lakhan Kma san spa nyau pun re vote. Peter Shalam arspa vote kat ba unota shispa lai pusan vote.